Mhlambe iziphi ingqinamba enibona abantu besifazane befika nazo mawukuthi niyabasiza? Ntokozo ziningi but engingayibala one of the main ones izo lezi zokuthi kunalonto ekuthiwa i-gender based violence la sithola khona abantu besifazane behlukumezekile. But abahlukumezeki kuphela-ke ngokuthi bashawe noma balinyazwe abantu besifazane, bahlukunyezwa nangokomqondo, bahlukunyezwa ngezinye indlela thizeni efana ngokwemali. Uthola ukuthi umama manje useyiblesser instead of ukuthi kube uyena ophiwa imali, uyena osetshenziswayo ekhaya, uya-abuswa financially, lo wesilisa uyayi-mismanage imali, ubuya kumama uyathetha. So ziningi iy'nhlobo zokuhlukumezeka. Ngaphezu kwalokho, besides ukuhlukumezeka, njengoba ngisho ukuthi sibhekelela iy'dingo ey'ningi zabantu besifazane. Kunolunye futhi uhlelo nathi esizama ukusebenzisana no-diversity wethu. Abantu besifazane sijwayele njengomnyango wezempilo sipromote i-breastfeeding. But currently ku-department sizama kona ukuthi sisebenzisane no-diversity no-EHW ukuthi kube khona ipolicy yabantu besifazane sigqugquzele lo breastfeeding because uthola ukuthi umuntu wesifazane ugcine yeke ukuncelisa engakabi ready ukuyeka ukuncelisa umntanakhe ngenxa ukuthi ama-facility awekho ukuthi athole leli thuba lokuncelisa.